Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye guhura na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, aho bagiye guhurira mu nama igiye guhuza SADC ndetse na EAC. Bimeze bite? Mbere y'uko tutangira, reka tubanze duterere ibirari dutemberere mu amavu n'amavuko y'ibibazo biri kubarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikize cyane ku mutungo kamere, ariko kikaba kimaze imyaka myinshi mu bibazo by'intambara n'umutekano muke, cyane cyane mu burasirazuba bwacyo. Aka gace karanzwe n'ubugizi bwa nabi, ubusahuzi bw'umutungo kamere hamwe n'imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro. Ibibazo by'umutekano muke byatangiye gukomera cyane nyuma y'ihirikwa ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabango mu 1997, ubwo Laurent Desire Kabila yafashe ubutegetsi afashijwe n'ingabo z'u Rwanda na Bugande. Nyuma y'imyaka mike, umubano wa Kabila n'ibi bihugu warazambye, bituma habaho intambara yahuje ibihugu bitandukanye bya Afurika, ikizwi nk'intambara nkuru ya Kongo yo mu mwaka w'1998 yagejeje mu mwaka wa 2003. Nyuma y'iyo ntambara, leta ya RDC yagerageje kwinjiza imitwe yitwaje intwaro mu gisirikare cyayo, ariko imwe muri iyo mitwe banze kwishyira hamwe, bituma intambara zikomeza kuba urudaca muri iki gihugu cy'imitungo kamere. Imitwe nka M23, Force Democratique de Libération du Rwanda FDLR, Allied Democratic Force ADF n'indi ikomeje guteza umutekano muke. Hakaba hakunze kugaragara ibirego bivuga ko ibihugu by'abaturanyi bifite uruhare muri izo mvururu. Icyemezo cyo guhuza imbaraga za SADC na EAC cyatangajwe kuri uyu wa kabiri. Reka tugitendere ibirari nacyo turebe icyo bivugaho. Mu gihe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gufata indi ntera ikomeye, umuryango wa SADC, South Africa Development Community n'uwa East Africa Community bafashe icyemezo cyo guhuza imbaraga mu gushakira umuti urambye iki kibazo. Iyi nama idasanzwe izabera i Dar es Salaam muri Tanzania ku wa gatanu w'iki cyumweru ndetse no ku wa gatandatu. Ni inama ibaye nyuma y'ubwumvikane hagati ya Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe uyoboye SADC na Perezida William Ruto wa Kenya uyoboye EAC. Nk'uko Perezida William Ruto wa Kenya yabitangaje, iyi nama izayoborwa na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wemeye kwakira iyi nama. Biteganyijwe ko abakuru b'ibihugu barimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC na Paul Kagame w'u Rwanda bazayitabira, bakaganira ku buryo bwo guhosha intambara iri muri RDC. Iyi nama izabanzirizwa n'inama y'abaminisitiri izaba ku wa gatanu, hanyuma ku wa gatandatu bakuru b'ibihugu bahure kugira ngo bafate imyanzuro ifatika. Abayobozi n'ibihugu byitezwe muri iyi nama: Perezida William Ruto yemeje ko yamaze kuganira na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Perezida Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, bose bakaba bemeye kwitabira iyi nama. Mu bihugu bizitabira harimo RDC, igihugu cyibasiwe n'intambara, aho Perezida Tshisekedi azaba areba ko umutekano w'igihugu cye wagaruka. U Rwanda narwo ruzitabira, gusa u Rwanda ruregwa n'ubutegetsi bwa RDC gushyigikira umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwo ruvuga ko RDC ifasha umutwe wa FDLR. Perezida Kagame azaba ahari asobanure ibyo Kongo ishinja u Rwanda. Kenya nayo izaba yitabiriye iyi nama, ifite ingabo ziri mu burasirazuba bwa RDC nk'igice cy'ingabo za East African Community. Perezida Ruto azaba yiga ku cyakorwa ngo amahoro aboneke. Afurika y'Epfo nayo izaba iri muri ibi bihugu, aho ifite uruhare rukomeye muri SADC ndetse ingabo zayo ziherutse koherezwa muri RDC. Perezida Cyril Ramaphosa azaba hari ngo asobanure uko ingabo za SADC zikorana n'iza EAC. Uganda nayo izaba iriyo ndetse ikaba inafite ingabo muri Kongo nyinshi zirwanya umutwe wa ADF. Perezida Museveni azaba ahari ngo yige bw'ibihugu bushobora kongerwa. Somalia nayo izaba ihari nk'igihugu kivuye mu ntambara y'imitwe yitwaje intwaro. Perezida Hassan Sheikh Mohamud azaba yerekana uko ubunararibonye bwabo bwafasha RDC. Impamvu nyamukuru y'inama ni ukuba ibihugu byo mu
miryango ibiri SADC na East Africa Community byemeye guhura ni intambwe ikomeye mu gushaka igisubizo cy'amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Impamvu iyi nama ari ingenzi ni izi zikurikira. Impamvu ya mbere ni ubufatanye bw'ingabo za SADC na EAC. Kugeza ubu EAC yari ifite ingabo muri RDC, ariko nyuma y'uko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butangaje ko butishimiye imikorere y'izi ngabo, hifujwe ko habaho impinduka. SADC nayo yahise yohereza ingabo, bivuze ko ubu hari imitwe ibiri y'ingabo itandukanye. Iyo nama izagena uko aya makimbirane y'ingabo ahoshwa ndetse hakabaho uburyo bwo gukorana hamwe. Ikintu cya kabiri kizaba gishobora gutanga umusaruro muri iyi nama ni ukugabanya umwuka hagati y'ibihugu. RDC ishinja u Rwanda gufasha M23 mu gihe u Rwanda rushinja RDC gufasha FDLR. Iyo nama izatuma abayobozi b'ibi bihugu barebera hamwe uko bakemura aya makimbirane. Uganda na Kenya bifite ingabo muri RDC, bikaba bikenewe ko hagira igikorwa kugira ngo ayo mahirwe adateshwa agaciro. Icya gatatu, akarere ka Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ni hamwe mu hantu habaye urugomo rukomeye, ahari ubwicanyi, gufata ku ngufu abagore no gusahura umutungo kamere. Inama iziga ku buryo bwo gushyiraho ingamba zihamye, harimo kongera ingabo cyangwa gutanga ubundi bufasha ku baturage. Ikintu cya kane, kureba uruhare rw'ibihugu by'iburengerazuba. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi byakunze kugira uruhare muri ibibazo bya RDC. Iyi nama izaba umwanya wo kureba niba ibyo bihugu bishobora gutanga inkunga mu mahoro, aho kugira uruhande bikomeza kubogamiraho. Ikindi cya gatanu, iyi nama ishobora gutangamo umusaruro ni uko ku myaka irenga 30 ishize ibiganiro by'amahoro ku bibazo bya RDC byagiye bikorwa, ariko bikarangwa no kudatanga ibisubizo birambye. Abasesenguzi benshi babona ko iyi nama ari ingenzi, ariko igomba gufata ingamba nyazo kugira ngo idahinduka nk'izabanjirije iyi ngiyi igiye kuba. Icyizere cy'inama kiri mu kuba igamije guhuza ingabo z'imiryango ibiri itandukanye SADC na EAC no guhosha amakimbirane hagati y'ibihugu bihora bishinjanya guhutaza umutekano w'ibindi. Ese iyi nama izaba igisubizo? Ni ikibazo kigomba gusubizwa n'ibikorwa bizayivamo. Perezida Ruto yavuze ko ari inama ifite intego yo gutanga umwanzuro uhamye, ariko bizaterwa n'uko abayobozi bazaba bayitabiriye bemera gukorana mu buryo bazaba baganiriyeho. Inama izahuza abayobozi ba SADC na EAC, ni imwe mu zifite agaciro gakomeye mu mateka y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama itegerejwe n'abantu benshi kuko izagena uko ibihugu by'akarere bikwiye gukemura ibibazo by'intambara imaze imyaka myinshi. Nyuma y'iyi nama ibizayivamo bizatuma abantu bamenya niba koko hari impinduka cyangwa niba ari indi nama izaba gusa nk'izayibanjirije. Amaso y'isi yose arahanzwe i Dar es Salaam kuri wa gatanu ndetse no ku wa gatandatu w'iki cyumweru.